svojim prisustvom došli smo večer ovo večer i da proslavimo zajedno promociju Roboslava Bovac-Janković u slavu dostojanstva Srbije, kako reče u recenziji ove knjige profesor Milovan Intesković. Drago mi je da mogu da ga pozdravim večeras ovdje sa nama je. Sa nama je predsjednik opštine Žarice, Zoran Gajić, njegov zamjenik Uroš Janković, zatim član upravnog odbora redakcije Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Milan Radović, na kraju da predstavim mog dobrog druga, rekao bih, drugog železnika, Lukić Nenada, koji me pomalo da završim ovaj Roboslav. Ovaj Roboslav napisao sam sa željom da omogućim među odlicima da se upoznaju, da se ponovno upoznaju ako su zaboravili jedan drugo. Ili onima koji se nikada nisu ni poznavali da se sada upoznaju. Nažalost, želim se da nisu došli da se sada vide, no nadam se da će mi da pomoći od toga. Zato ću iskoristiti ovu priliku da vam predstavim jednog našeg mladog rođaka iz Ostružnice, Krezić Marka, sin Duška, deda me Živko, pradeda Stefano, čuku deda Ilija, navr deda Stefan, navr baba Jevdokija Krezić, rođena Janković, inače sestra novog pradeda Aleksa. To je Hrvatsko Levoč. Izdavač, moram reći bez napravljene pomoći ovog Roboslava, ali sa velikom moralnom podrškom, koja je obavezala da ispravimo ovaj posao jeste Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, koja je izdavač biblioteke Hronike sela. Među nama je samo Milan Radović, koji će nam reći nešto u vezi ove knjige, odnosno izneti svoje opiske. Nažalost, nisu oni koji su obećani da dođu, meni je žao, danas sam razgovarao sa njima, nisu ispunili svoje obećanje da prisustuju na snimu. Što je ovdje iz ovo mjesto? Meni ne samo da kažem, ja imam, bio sam nekad recitator. Dragi prijatelji, poštovani ljubitelji knjige, dame i gospodo, veoma sam počastvovan što mi se večeras pružila prilika da sve pozdravim ispred Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, koja je izdavač ove vrijedne knjige, vrednog autora, vašeg sugrađanina, gospodina Radeta Jankovića, rođenog Žakovčanina. Pozdravljam vas u ime predsjednika KPZ Srbije Ljubivoja Ršumovića, generalnog sekretara Živorada Ajdačića i glavnog i odgovornog urednika Nikole Vladisavljevića, kao i u svoje lično ime kao član redakcije edicije Hronike sela. Dozvolite mi da najkraće istaknem značaj ove edicije Hronike sela. Proučavanje istorije sela i seoskog života
kod nas započeto je krajem 19. veka istraživanjima znamenitog Jovana Cvijića i njegovih učenika Jovana Jardeljanovića, Borivoja Drobnjakovića, kasnije Sretena Vukosavljevića i drugih vrednih istraživača narodnih običaja i života seoskog stanovništva. Sva ta istraživanja su iz raznih razloga prekidana da bi ova edicija nazvana Hronike sela zaživjela konačno 1989. godine pod vodstvom slavnog akademika Radomira Lukića, koji je u to vreme bio predsjednik odbora za selo pri Akademiji nauka. Promocija ove knjige večeras ima za cilj da podstakne i one vrijedne stvaraoce i entuzijaste sa ovog područja da se bave ovom vrstom spisateljstva i otržu od zaborava sve ono vrijedno iz naše složene prošlosti. Evo kako je blagopočivši glavni odgovorni urednik akademik Pera Marković završio svoj predgovor za ovu ediciju pre skoro 4 veka. Zemljače, ako si otišao iz Zavičaja, završio razne škole i zanate, ako si na visokom položaju u državi, nauci, u školi, na univerzitetu, u fabrici, ne zaboravi da te je podigao i odhranio znaj i snovi tvojih predaka, seljaka, tvoj Zavičaj. Ako to zaboraviš, izgubio si smisao za pamćenje, za život, izgubio si Zavičaj, istoriju tvoga naroda, a to znači izgubio si sve. Još jednom, u ime uredništva edicije Hronike sela i njenog sadašnjeg glavnog i odgovornog urednika Nikole Vladisavljevića, čestitam autoru i njegovim saradnicima na uošljivi trud sa željom da sa još većim elanom nastavi sa pisanjem. Možda će nekom delati prepotentno to što sam odlučio da budem voditelj ove promocije. Kada sam ovdje napišem ovoliki rodoslov, da ću moći da vodim ovaj čas, mislim ne čas fizike, čas sa odraslima, nadam se uspešno. Smatram da niko ne može bolje od mene da se zahvali onima kojima tu zahvalnost dugujem zbog pomoći koji su me pružili pri pisanju rodoslova. Da počnem od poslednjih u lancu pomoćnika. Oni su poslednji ne po tome što su manje važni od ostalih, već zato što su poslednji uključeni u pružnju pomoći, koja je na kraju najpotrebnija, a to je materijalna pomoć. Dakle, da ću i zahvaliti se svim sponzorima, poređenim po visini donacije, koji su dali za štampanje ovog rodoslova, a taj spisak je odštampan u knjizi na 339. strani. Knjige sa mojim posvetama, u znak zahvalnosti, već sam podelio sponzorima, tako da nećemo gubiti vreme da sada pozivam svakog posebno, ali ćemo pročitati. Zamolio bih one koje pročitam da ustanu ili bar mahom rukom u znak pozdrava. Dve firme su dale najveće donacije. Prva je Košutnik film, čiji je vlasnik Zoran Janković, poznati srpski producent. Mi Žarkovci imamo opće da kažemo poznati po tome što imaju brata od strici. Drugi po visini donacije je opština Čukarica. Ovde je predsjednik opštine, kao što rekao Zoran Janković, ali ću po dogovoru dati reč zamjeniku i ovom priliku da je zamjenik Urošu Jankoviću. Uroš nije iz ovog rodoslova, predsjednik Janković, ali se verovatno zbog tog prezimena založio da opština donira 50.000 dinara, naravno nije dobar za suma, ali za mene je bilo značajno, ispravit će tim donacijama da uspeo sam da sakupim dovoljno novaca da to završi. Prijatelji, komšije, proizvođači i rođaci, čast mi zadovoljstvo da ispred gradske opštine Čukarice u svoje lično ime organizacije kao što Zoran Gajića večeras sve pozdravljeni prisutni. Kao ljudi koji se zalažemo pre svega za porodične vrednosti i očuvanje tradicije, veoma smo srećni što smo i ja i Zoran imali među prvima priliku da pročitamo ovu knjigu. Žarkovo naselje sa dugom istorijom, sa velikom tradicijom i o tome svedoči možda i ovaj rodoslov najbolji. Porodica Janković ima značajno mesto u istoriji Žarkova i, kažem još jednom, čast je zadovoljstvo da smo kao opština pomogli, naravno kako smo mogli, izdavanje ovog rodoslova. Nadam se da će i ostale porodice slediti ovaj primer, da će i ostale generacije koje dolaze znati da pamte
da vrednuju odakle su, ko su im preci i naravno ono što je upisano u ovoj knjizi, ko ne pamti svoju prošlost, taj nema pravo na jednu budućnost. Hvala. Sljedeća moja firma, u odnosu na prethodne dve, jeste firma Deki Auto, čiji je vlasnik Lukić Dejan Žerav. On je unuk Lukić Darinke, koja je kao 12. dete rođena u porodici Vičenija Viće Jankovića. Mislim da oni nisu tu, a svakom slučaju pozdravljeni ćete zahvaljati. Zatim Naslić Milica, također Đančina, i njen suprug Zlatko, Glavljena. Zatim Četić Miloš, sin Milana i Vukice. Mislim da i oni nisu tu, ali Glavljena. Savić Dragan, sin Ivanki i Borivoja, također hvala. Milan Janković, sin Borivoja Bate i Viktorije Dunde, hvala. Miodrag Janković, sin Petronija, Pere i Zmiljana, hvala. Mileva Janković, čerka Rada i Ulike, hvala. Dušan Janković, sin Aleksandra i Ivan, hvala. I Mirka Mirković, čerka Miroslav Janković, a još jednom svima zajedno hvala. Mnogi rođaci su mi obećali da će dati novac za štampanje, a od navedenih sponzora imao sam obećanje za veće priloge, ali te obećanje nisu ispunili. Ja im ne zamjeram jer znam da su u teškoj situaciji, kao što je naša četvrska. Na početku ovog spisa nalazi se ime Ivan Janković, opet poznati, koji što je moj sin. I moja počerka Cvetli Suzana i zet Saša. Novi novac za njih sam ja dao da bi završio finansijsku konstrukciju, kako se kaže, za štampanje knjige, jer sam od prethodnih sponzora dobio novac za štampanje oko 200 knjige. Hoću još jednom da ponovim i naglasim da sam na početku pisanja Dobroslova imao obećanje od mnogih sponzora da će oni finansirati štampanje, tako da sam u tom slučaju gledao da kupu podelu svima besplatno. Za tu podelu trebalo odštampati oko 1000 primjeraka i najmanje 500 komada, da bi svaka sedmica dobila po jedan primjerak.
a mladi su išli na razne zanate. Imali smo stolara, kovača i kolara, zidara i molara. Sve ručne radove radili smo sami, a šnajderi bili pravi modelari. Harmonikaši, sve talenti mili, Bog ih darovao, ceo svet su zadužili. Imali smo ćiru, putnike vozio, jedini je prevoz stari ćira bio. Između dva brda izvor provalija, gde hladna voda teče, sa svih strana dolazili, testije punili, a iz šake hladnu vodu pili. Noge prali, suknje kvasili i srećni smo bili. Zmajevac i repište, hladne vode bile, male, česne i velike, to su naše dike. Bele vode sa 3 izvora čekale putnike. Pismeni ljudi knjige napisaše, da Žarkovo ime nikad se ne briše. Stara škola ronula, tu skamije stoje, tu se naši dedovi učili da broje. U zapisu divnog rukopisa stoji, otišli su mladi, služili svom rodu i pali za srpsku slobodu. Ostavili decu da ih sunce greje i stvorili porodice, časne i poštene. Na novoj školi od mermera ploči, imena im piše, pokolenja mole ne daj Bože rata više. Vama, dede, hvala i večno vam slava. Htio da u Rodoslu ubacim sve slike, čak i one iz ličnih karata, što sam nevoljno radio za neke rođake, zbog čega sam, a iz povijek drugih sjednica bio ljud na Dragana. Njemu sam ukazao posebnu čast, time što sam opisao ne njega kao ko-autora, jer to je nemoguće, već njegovu mlađu čerku Ivanu kao lektorku knjige. Inače, trenutno je snimatelj. Da. On je student filološkog fakulteta. Naravno, bilo još osoba koje su lektorisale u knjigu, njih nisam upisao doposlov, zato molim Ivanu i Dragana, bar mahu rukom. Sljedeći, drugi po redu, a mogao bi da bude i prvi, je Krezić Živko, poznatiji po imenu Mile iz Ostružnice, čiji je unuk malo pre izveo kompoziciju. Živko je sakupio podatke ne samo za svoju bolnicu Krezić, koja je u celosti upisana u Rodoslu, već i za neke druge bolnice sa Umke, Baliče i tako dalje. Molim Mileta da se još jednom zahvalim. Da pomenem jednu rođaku koja je sakupila podatke za svoju veliku porodicu i pored napornog i odgovornog posla kojim se bavi, ona je tehnički direktor televizije Beograd. To je Vučetić Milena, rođena Vojinović, iz Železnika, inače unuka Danice Janković, Danica je čerka Miloja prvog i njegove druge žene Nikolić Marici. Nekom greškom dobio sam telefon Lukić Nenada. Kada sam objasnio ko sam i šta tražim, odgovorio je da me je video u arhivu Srbije, da je slušao u stvari kako uporno tražim pretke Jankovića u popisima i da ih nikako nisam mogao da nađem. U ličnom kontaktu objasnio mi je da je moj predak možda upisan pod pogrešnim prezimenom, da treba da tražim spisak njegovih sinova. Sam mi je pokazao da se konkretno radi o Risti Jovanoviću, Jovanović, sa sinovima Blagojem, Milojem, Savom, Stevanom i Radivojem. Kako je došlo do te greške u prezimenu, objasnio sam u rodoslovu na strani 73. Tim objašnjenjem shvatio sam da sam dobio krunu na mom radu, pa time mogao da završim rodoslov. Čitavu priču ispričao sam da bi pokazao da postoje velikodušni ljudi koji su spremni da pomognu i drugim ljudima koji se bave s tim istraživanjem. Ta pomoć delovala je još velikodušnije, jer sam upoznat sa pričama da između Žarkovaca i železničara, odnosno železničana, kako bi se zvalo, ne znam, da je postala netrpeljivost, što zbog fudbalskog rivaliteta, što zbog nekih ranijih događaja. I molim ga kao dobrog drugara da nam kaže svoje stručno mišljenje o rodoslovu. Fantastičnu promociju i da se zahvalim radniku što mi je dao priliku da
kažem nekoliko reči o njegovoj knjizi u kojoj sam ja imao malo vrsta jednu pomoći. Što se sami istorijski struke tiče, Radetova knjiga je vrlo značajna, zato što je pisana na osnovu istorijskih izvora, arhivskih dokumenta i matičnih knjiga. Ja neću mnogo da vas dajem od tih stručnih stvari, mi istoričari znamo šta to znači. Sve što je napisano u ovoj knjizi, to je tačno. I Rade, moram da te pohvalim i da ti se zahvalim što tvoje odnosno počinje od Pavla Orlovića, koji je ranjen u Kosovskom boju. Hvala ti. Promovisno ove knjige, najveću zahvalnost u pomoći koju sam dobio dugujem našem srpskom pismu, dramaturgu, profesoru Milanu Vitezoviću, koji je napisao po mom mišljenju izuzetno nadahnutu poetičku recenziju koju sam dobio još pre završetka mog rada na Rodoslovu. Taj moj rad je baš tada, pri kraju pisanja Rodoslova, bio izuzetno težak, pa sam često pomišljao da odustanem i uništim sve što sam do tada napisao. Međutim, pomenuta recenzija me je izuzetno osnažila i obavezala da istrajem na ovom teškom putu pisanja. U znak zahvalnosti profesoru Milanu Vitezoviću predajem jedan primjerak knjige sa mojom posvetom i sliku koju uradila moja supruga Gordana, koja inače izrađuje kopije naših slikara, najčešće naivaca. Njene slike prikazane su na onom panovu sa leve strane, neke njene slike. Ja se još jednom zahvaljujem Milanu Vitezoviću. Zahvaljujem na izuzetnoj poetičkoj i nagradnoj recenziji koja me osnažila da istrajem u velikom naporu izrade knjige Rodoslov porodica Janković iz Žakova. Pa vam zato poklanjam ovaj primjerak knjige i sliku koja je koju je kao kopista uradila moja supruga Gordana Janković. Ja se prvo zahvaljujem sliku ćemo vidjeti. Naime, šta je, ja sam evo već 50 godina kako sam prvi put ušao u Beograd i u njemu ostao. Kako sam iz jednog sela koje ima isto ime kao i moje prezime Vitezović kod Kosjerića, ja sam u Beograd ušao kroz Žakov. Dakle, ušao sam kroz Žakov i posle sam dolazio, bio sam student i naravno selio se i u studentskih domova i u podstanarskih mesta, kako sam dobro upoznao Beograd, dolazio sam i u Žakov. Tu su neki moji prijatelji koji su zajedno sa mnom došli tada u Beograd, stanovali i ja se sećam te ulice koja je bila sa plotovima. Ima Milovan Danojlić jednu pesmu Ograda na kraju Beograda. Otprilike, ja uvek na tu pesmu čitam, uneo sam i od neke antologije, ja se uvek svetim Žakova. Sad drugi deo jeste ovako. Prva moja neka veća slava kao pisca, pogotovo proznog pisca, objavljivao sam ja pre toga pesma, sam bio nešto poznatiji od studentskih radova i Beograda. Jeste Planetne zvezde. Tamo začudo glavna junakinja zove se Danica Janković. Kada sam došao u televiziju i počeo raditi, posle sam postao i glavni urednik umetničkog programa. Dakle, ja sam onaj s onih špica, iako nisam odavno na televiziji, pošto stalno repriziraju, onda nikoga ne mogu dugarim da nisam na televiziji, ali moja sekretarica je bila Milana Janković.
Milana je imala veze sa Žarkovom, stanovala je tu, ja pretpostavljam da je ona bila udata za nekoga Jankovića odavde i čak je ovdje gore na vašem grobu bila počiva, ovdje je Ljuški Kosti. Dalje, već u samom radu pojavio se Zoran Janković ovdje prisutni. Ovdje prisutni i između ostalog on je bio je producent mnogo čega što sam radio, ali bio je producent i Flajer Zvezde, bio je producent i Šešira, profesora Gosta Vujića i tako dalje, dakle, opet Janković. Tako da neka moja veza postoji sa tim, a kad je Zoran krenuo poštule, svoj zavičaj, zvani Čarkovac, nije nečeo Čarkovac, ne znam, i po drugoj još nije Čarkovac, znam, jer je Avala film tu bila, pa pošto smo tamo radili, onda se govorilo da je Avala film i sva počiva na Čarkovac. To bi bilo negde to. Ali, sad mnogo že nisam odlujući za nekada. Zoran je, poštujući svoj zavičaj, znači, iako je ovo odavno postao Beograd, na neki način Beograd je uvijel to, što rekao Damjanić, prešao je preko Ograde i sve uradio, poštujući svoj zavičaj i radeći, jednog dana odlučio da napravi film i da objavi knjigu Žarkovu. I uradio je to i tada smo se svi sretali. Sad tamo bili smo tada ovdje na Banovom trgu. Sreli smo se, odlično je to uradio i kad je došlo ovaj rukopis kod mene, ja sam Žarkovu, tako reći, znao bar 70% koliko je autor. Vi svi imate verovatno sigurno ovu knjigu, ne bi čitao ovu recenziju. Smatram da je izuzetno dobro urađena, da je savjesno urađena, da je, ja sam inače na početku mislio da je on profesor istorije. Mislio sam da je profesor istorije jer očito prvo savjesno uradio, to je znači sa ljubavlju je radio, ali ušao je u tehniku pravljenja rodoslova. Ušao je u tehniku korištenja arhiva. Ništa, tako reći, ništa nije propustio. Ova knjiga, ono što bi rekli, što naš narod kaže, ono kaže da je hajvan, skup, kaže i vrijedi kum. Ova knjiga jeste skupna, ali i vrijedi, što bi rekao naš narod. Dakle, u ovih koliko stoji nešto kronika sela. Verovatno i najlepša i sigurno jedna od najtemeljnijih, a sigurno i najlepša i najluksuznija knjiga o jednom negdašnjem selu. Ja vam čestitam autoru, a čestitam i vama, koliko sam ja shvatio, kolega Lukić, tako, je napravio i on jednu knjigu o Žarkovu, o Železiku, a dobro, nastavljam sve se. Dakle, to je na neki način divljivo. Ja, kažem, pisao sam i seriju Vuk Karadžić, kamo sreće da sam imao ovu knjigu, malo bi lakše uzimanje Beograda pisao. Dakle, čestitam i hvala. Hoću da napomenem još, da dam još neke napomene. Na ovom slovu vidite znak www.zarkovo.in.rs. To je internet adresa. Internet adresa sajta koji sam uradio zajedno sa mojim sinom Ivanom i radi ga i održavam već 3 godine. U njemu ima puno slika o Žarkovu, a i s ove prezentacije bit će ovako nešto reći. I još jedno, ne znam što saopštenje, moja ministarka financija supruga Gordana, ministarka financija porodične, mislim,
već je uzela ono što je trebalo, hvala i na tome. A sad na kraju da zamolim još jednom Prezić Marka da nam odsvira jednu kompoziciju, ne znam da ću dobro da napišem, da kažem, Blackwood Rock, tako. Hvala vam još jednom. A za rođake, ovdje prisutne, za rođake familije i porodice Spasenović, ja bih rekao doviđenja. Nadam se da ću za tu porodicu napisati rodnoslov zbog moje majke koja je porekla od Spasenovića.